Hallelujah. Ngibulisa upresident neoffice lakhe lonke bese ngibulisa ulady president neoffice lakhe, ngibulisa ibandla lika Jehova. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi nantambama sosihloniphile ngalenkonzo. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi umfowethu usho kona ukuthi sime nje la ngaphambili sizokwenza umsebenzi kaJehova. Angawenza nakuwe. Hallelujah. Esizokuveza nje la engikuthandayo kulamagama wafundile la sifunde khona kuMark chapter 2 lithi izwi kaNkulunkulu waqale kwashunyayela izwi. Maqala kushunyayela izwi kaNkulunkulu kwase kuyalethwa abagulayo. Laba balethwa abagulayo lamadoda ayi4 ayebaletha abaletha sekakholwa. Ngicela sibuke nje lokho okubasusa la kubasusa khona babekholwa. Ngisafunda izwi lenkosi kuba nale picture yokuthi amabhasi asuka eKZN, amanye asuka eGauteng, amanye asuka SD eSwazini. Injongo bowuphila. Angazi ukuthi wena uzeleni namhlanje. Kodwa mangithi ngiyabuka ku conference yethu injongo bowuphila. Okokuqala kuzophilwa kuphe emphefumulweni. Ngiyacabanga ukuthi lelanga namhlanje selenziwe special ukuthi kube ilanga mhlambe lomthwalo, ilanga le deliverance. Kodwa kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu aphile emphefumulweni. Ngoba umuntu angakaphile emphefumulweni nasemzimbeni ngeke aphile. Inkosi mayinibusise. So sizobuka lokho lithi uNkulunkulu bathi mabeza naye balibheka uphahla ngecabanga imvuselelo mhlambe yayifana nale sekuvalwe eminyango. Kodwa ngokukholwa lithi iBhayibheli beza naye bathi ngeke sibuyele emuva singakakutholi ngeke sikuzele. Inkosi mayinibusise. Angazi noma uyangizwa. Angeke sibuyele emuva singakutholanga lokho esikuzele. Isizathu sokuthi bafuna ukungena ngophahla phezulu kwaukuthi ababuyele emuva. Amen. Kunalesilogan abantu abasithandayo izolo besithi push. Sithi uwenza, you pray until something happen. Awuyeke endleleni, awubi ukuthi nje ngizamile ngayeka, kodwa uyacindezela. You keep on pressing on until uthole lokho okukhulekelayo okanye lokho okuzele. Angazi ukuthi uzeleni. Akawubuza umakhelwane uzeleni. Ngathi uyasaba nokumbuza. Akawubuza umakhelwane uzeleni wena. Hallelujah. Hallelujah. Sizwe kaNkulunkulu yila sikeleze njani iphilise. Noma ngabe bewulimele yabona la noma ngabe bewulimele kangakanani emoyeni kodwa walithola izwi kaNkulunkulu yila lifike liwalaphe. Inkosi mayinibusise. Sizobheka nje lokho ntambama ake uhambe welaphekile. Kukhona ukugula my God sengiyakhuluma. Kukhona ukugula kweminyaka. Isizathu sokuthi lokugula kube kangaka akakalapheki kumoya. Yebo. Ujesu ukhuluma amanye amagama uthi hamba isono sakho sithethelele. Bayambuza usho kanjani? Ukwazi kanjani lokuthethelela isono? Why? Ngoba lesono yiso lesibesikhosa ukugula. Mayibonge inkosi. Hayi ngicela ukusho lo umoya kaNkulunkulu uyacindezela. Okunye awuphili nje ubanjwe iforgiveness. Awunalo uqolo. Sizozibeka izandla noma singazibekanga izandla uzoza kule nkonzo. Lalela okukubambayo ukuthi wena ungaphili yilokuthi awuxoleli. Hallelujah. Sanibonani. Nikhona abazalwane. Sizobuka nje lenkonzo lokuthi awuxoleli. Namanje lo ngokuthi ukhona sokuqeda inkonzo yakho wena. Hallelujah. President ukowashenye into wathi awumbambe ngesandla. Awumbambe makhelwane wakho. Nami ngisho njalo sisazukula. Awumbambe. Nikhona awumbambe. Yazi ngithanda lo mbambeni uyamfika. Hayi, angeke ukufishe uyamfika. Noma nje uzwa nje
bambi isandla nikhona bazalwane sisina robha nendaba ikimi nawe ngicela ukisho namhlanje ebusuku ngazi uNkulunkulu uthi icindezela ungakadilisa ubonda nobutha angeke sikhone ungakadilisa mayifunda I think incwadi yaColossians ukuthi yabase-Efesu kiss mayithi uweza ukuthi adilise ubonda nobutha phakathi kwethu inkosi izwi lenkosi lisho kanjalo lithi kweza ukuthi adilize lana lobutho bebikhona phakathi kwami nawe so ukuze mina nawe sihambisane siphilelane sithi ukuthi kufe lobutha okanye kube khona uqolo phakathi kwami nawe sikhona angeke sikhulume ngama-miracle ungakalapheki wena kumoya inkosi mayinibusise so niyangibusisa mayifika encwadini yabaseKorinte la umfowethu efunde khona uthi uPaul ngazazi zambulo ngafika nami ngabuza ubumnandi okunambitha izulu inkosi mayinibusise kodwa uSathane zangathi wena ngoba sowuthatha izulu hayi sowungahamba kamnandi iBhayibheli lisivazela ukuthi noma sekunjalo uSathane wayelibela zabo ukuhlokoloza but ngithanda izwi lenkosi lithi la uPaul asehlokolozwe khona kodwa umusa kaNkuluNkulu uthi uyakwanela nalapho ifa selikungenile kodwa umusa kaNkuluNkulu uyakwanela engithanda kakhulu lithi amandla akho abonakaliswa la uthakathaka khona iconfirmation yokuthi uyakholwa you have to face challenges iconfirmation yokuthi uyakholwa kumele uzibone uphila eguleni kwakho iconfirmation yokuthi uyakholwa kumele unqobe izimbo obhekana nazo nisasekhona hayi bandla ngathi alingizwa bakhathalela abantu bakhathaliswe emhlangano mayibonga inkosi nisasekhona uNkulunkulu umprova labathi angena khona ungene ukuthi uNkulunkulu wakhe asebenza yila ukuthi avale khona vale inkosi mayinibusise bezatshela umfundisi la ngithi bengicelebrate ngisenze endleleni ngibekule problem no Vodacom ngelinye la ukuthi bangicharge imali engayazi but ngenhliziyo ebuhlungu I end up paying it but uNkulunkulu emuhle ngithuke mangiza la ngendlela ngithola iSMS bathi bangicredit back ngibukela ukuthi uNkulunkulu ukusebenzela la ungacabangi khona kahle kahle kimi sekuphelile ukuthi engamngene but God is God ungenelela lapha emfihlakalweni mayibonga inkosi sizokhuleka nawo namhlanje engifuna ukukuveza namhlanje akahluleki uNkulunkulu wethu akahluleki is not a failure akahluleki bengifuna ukuveza nje lokho ntambama sekushunyayelwe akahluleki uNkulunkulu ukubiza ukukholwa kwakho uzobiza ukukholwa namhlanje uJesu khona iministry yenzayo masibheka la kuma gospel ulikakhulu uthi hamba ukukholwa kwakho ukusindisile hamba ukukholwa kwakho la usazoza kule nkonzo yesiguqo uzokwamukela ngokukholwa engikhulumayo kulamalanga nengipromotayo kahle bawungadingi ukuthi uzwe econferenceni you have to live by faith usuku nosuku umkholwe uNkulunkulu wethu ukuthi uzokwenzela mkholwe ukuthi uNkulunkulu wethu akahluleki haleluya sizoza kule nkonzo I know ukuthi khona kweminyaka kodwa siqala lapha enkonzweni yokuhlambuluka hayi siqala lapha enkonzo ukuthi ngibuyele lapho yazi khona inkonzo besiyenza naku youth ngiyakhumbula abanye bayakhumbula kodwa abafundisi bake bahagane phambi kwethu naphambi kwebandla siyenzele inkonzo namhlanje moya kaNkulunkulu uyavuma akamhage awucabane lo muntu umbeka izandla umthandi Jesus bomama akamhage lo mama osethuze kwakho akamhage Jesus awumhage hayi mhage mfowethu ngiyokhala mhage awunike just give him love hallelujah ubona abantu obekayo
khona siwile la khona seyiwile uma kusele ngizana wena sekumele ukuyela ekhaya yo act phile lento eyenzile nikhona hayi inciko ake isondele ngapha sesiyakhona siyakhona ezulwini isiya ungasahlali phansi haleluya moya wami uyadabuka ngathi besingavela ngalendlela phambi kaJehova ngathi besingavela ngalendlela my God haleluya ake sibambane ngezandla nje sisazokwenza lenkonzo yesikhulu mbambe nje uyipha sivele kanje bazalwane sivele nje kanje phambi kaJehova haleluya nikavele nje bandla phambi kaSomandla linje mama yethe lezo yeka linje phambi kaJehova livele linje ngasali nawe singene nje phambi kaJehova ngalendlela mayibonge inkosi sesizobiza abazobhodloza manje bathi baba ngizakuwe no matter what noma kweminyaka inkosi sengizakuwe inkonzo yokuzokhuleka sizowa phambi kaJehova ilona lo uzowa ngobuso bakhe phambi kaJehova sizokwenza nje lenkonzo my God haleluya maye kuhle kanjani anibuke nje njani uNkulunkulu mangasiza uyakwazi nokumkhulekela ngoba kunankinga wena eniyakhona ukufila into ayifilayo you know masokwenza inkonzo ye deliverance it means ngiyakhona ukufila lento kuyo ngoba mangayifili angeke ngikhona ukukhulekela haleluya mamjuli awuzonginceda siya worship sisi
bese bayeza abafowethu ngaphambili awuzomsisa. Praise the Lord. Ake ukhulekele nomzalwane ombambile siseze ngaphambili. Ake umkhulekele, just pray, just pray, just pray. Just pray, lesandla sibambile mama yethu. Ake ukhuleke phambi kaJehova. Ake ukhulekele lesandla sibambile. Kuna-miracles uNkulunkulu awenzayo right now. Ngegama likaJesu sikhulekele lesandla. Sikhulekele lesandla. Sikhulekele lesandla. Yeah. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Yes. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Come on, brother. Hallelujah. Oh, you are God. Yeah. Right now. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyabonga. uNkulunkulu aphoshwa naye. Ngegama likaJesu.
sekaqalile kulela abafuna i-confirmation yabo bezela ngaphambili sesikhulekile abafuna i-confirmation yabo bezela ngaphambili zoguqa phambi kaJehova haleluya sesiyaphelelisa my God Hallelujah. Cela ingcezu kaJehova sinjumba kwabo bazalwane. Umoya kaNkulunkulu sekahle kahle inkonzo iqediwe. Inkinga yethu sijwayele ngale yandlela uyayibona. Hallelujah. Sesizothatha into zethu sekuqediwe ngathi. Mayibonge inkosi. Sekuqediwe ngathi. Mayibonge inkosi. Sekuqhubeke dadewethu. Qhubekeni worship basenza. Ungasali. Usuku lakho lokuthi uNkulunkulu akudilive nawe uNkulunkulu ukuthi athule wakho umthwalo uthi wozani kimi nonke ninensindwayo nenikhatheleyo ukuze nialethule umthwalo uNkulunkulu khona ukuthula umuntu umthwalo mayibonge inkosi uthi bese nithathela ijonga ngoba lilula nifunde kimi senize uNkulunkulu namhlanje nizothola ukuphila egameni likaJesu sengishilo uqala umuntu ongaphakathi uphila uqala umuntu ongaphakathi uma uphile emoyeni inyama izolandela mayibonge inkosi siyabonga babotho namandla onke siyabonga isenkosi yethu Jesu siyabonga dwala lethu siyabonga ngabelo impilo zethu abotho mthwele right now uNkulunkulu wethu egameni likaJesu ukuthi uyaphilisa umoya wakho uNkulunkulu wakho wehlala uNkulunkulu wakho uyaphila namhlanje egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu omajubeni abawethu mthwele uthathi nawo abawethu mthwele egameni likaJesu
on behalf of your family. So khona la ekhaya kukho right. Just lift up your hands. Ekhaya kukho right, makhelwane wakho akekho right. Just lift up your hands. Just lift noma umile lemuva akhambi kahle. Noma ubuyele emuva uthukile wazi ukuthi uyothola kunjani. uNkulunkulu wami sekakhona. Hallelujah. Nasazi phakamisa izandla zakho. Oh my God. Siyabonga baba ukuthi uNkulunkulu osithwale naye. Siyabonga baba wethu omgcwele ukuthi noma bekumnyama kuzokhanya. Egameni likaJesu. Siyabonga baba wethu omgcwele noma bekunanakuthula wena uyinkosi yokuthula. Baba wethu omgcwele noma bekunokwathule wena baba uNkulunkulu wenala. Siyakhuleka ngegameni likaJesu. Father, we lift our hands to you. Oh, uNkulunkulu wethu omgcwele sibamuthi uNkulunkulu osilwenayo. uNkulunkulu ithemba lethu namhlanje ebusuku ukugula kuyanqotshwa. Baba wethu omgcwele ngegama likaJesu abantwana bethu abanye abekho abanye asibazi lapho bekhona ngegama likaJesu bayabuyiswa abayethe nakanonose makhethe maloshe mabuke neblese mothethe ruele woye shanele siyabonga baba siyabonga restore the name of Jesus. Nabongekho khona ithemba namhlanje Nkosi uyalibuyisela uNkulunkulu wethu omgcwele ngoba uNkulunkulu oyithemba lethu. Siyabonga ukuthi kule ndawo uNkulunkulu wethu omgcwele sizechibile. Baba wethu omgcwele sebengenile abengeke bafane uNkulunkulu wethu omgcwele nendlela abayizolo. Thank you. Let's pray. Thank you. Thank you.
hlala phansi siyabonga kakhulu sibonga ukhanjelwa ngalendlela mayibonga inkosi sazonikezela kumphathi ohlelo nomfowethu bese vala inkonzo ngithanda ukuqinisa abazalwane ngaloko engicabangayo ukuthi okunye kusibambelelayo sibukelele ezinye inkonzo kwenzeka we need ukuthi sifundisane bazalwane sikhona akwenzeki nje singafundisananga emfuna ukuveza ebandleni akwenzeki ngendlela yodwa uJesu bakafaka udaka ngelinye ilanga beka isandla ngelinye don't ungabi ngathini ungabi stereotype ukuthi eyami yile kuphela uyithola udumise ebhavini ugeza nikhona abazalwane ungamcimi umoya engcwele engisiza ngalo seniphumile la ungamcimi mina ngifuna ukuthi umbhoro ozokusiza uNkulunkulu ozokusiza yenzeke ekamelweni lakho yenzeke emsebenzini okuwo athi ngikhuluma nempintshamo Vasco eoffice Ntwana uhleli yenzeka nikhona abazalwane inoko ngiyakubuka lesikhathi sibambane ngezandla the anointing was so strong